Muvhigo wa khombo dza badani ukho sumbedza u tsela fhasi nga phesenthe dzo no khou hovelela u swika kha fuina. Fhedzi u khanganyela uri phesenthe dza futa sumbe ya vhunzhi ha khombo dzo bvelelaho dzi vhangwa nga vhareili. The period under review saw total of 1,451 people losing their lives on our roads. This is a 13.9% reduction compared to 1,680 fatalities in the previous year. Kha tshifhinga tsha dzi holodei dza mafheloni a nwaha dza nwaha wa 2022 na nwaha wa 2023, mapholisa vha badani vho vhonala vho khwaṱhisa tshanḓa vhukuma kha u fara vhareili vhane vha khou nyadza maga a milayo ya badani. Tshivhalo tsha vhathu vho lovhaho nga khombo dza badani tsho tsela fhasi nga maḓana 234 uno nwaha. Musi maṅwe mavunḓu o ḓivhadza u tsela fhasi ya tshivhalo tsha mpfu dza khombo dza badani kha vunḓu ḽa Gauteng, ndi yone tshivhalo itsho tsha tou ṋaṋa u engedzea. The challenge this year was mostly on pedestrians, and I think we should channel our campaigns and educative campaigns towards that. You'll realize that we are always focusing on motorists. Huko sumbedzisa uri chivangi tshihulwane tsha mpfu dzo vhangwaho nga khombo dza badani ndi zwikambi. Majority of our people, they drink alcohol and they get into cars. And also the justice system minister is also still not assisting us, because through the operation Mabulayo, there's quite a lot of your breathalyzers that actually do take place. And we even know the times that they go and get drunk. Minister zwa vhuendi vho Mbalula vha ri malori na zwiṅwe zwiendi zwihulwane na zwone ndi khaedu khulwane vhukuma magondoni. Vho amba izwi vha tshi khou katela na tshiwo tsha u thuthuba ḽilori ḽa xasi fhala Boksburg he ha lovha vhathu vha 4 nga khombo yeneyo.